Assalamu alaikum dostlar. Bugün 25 iyun. New Jersey'den demalıştan keyin Tennessee'ye ketkenmiz. Qanday жерге? Elim jana stroyka işletkendagi lesalari bar go jana. Oşunday jer eкен да. Maga жүктөй турган жүк мына бул же кайсы экен билбейм азыр. Мына жер аркасы менен айдап кирдим. Ушул жактан жүктөп кетебиз буюрса. Ne жүктөгөн көрөбүз го азыр. О лесаны буттар экен. Ушунда жүктөлө турушат. Жана ортосуна кое турганчы. Билесиңер го жана стройкада иштегендер билет. One here, one over there. Yes. Okay. Төрт палетке. Төртөө экен да, мына төртөө окшойт. Мына ушул төртөө экен да, мына эко, мына бирөө. Лесалардың подножкасы екен. 4,5 тонна деген 3 тонна ле шығады оқшайды. Сол дегенде 7,200 паунд екен. Паунд мен айтқанда 10,000 паунд дегенде 10,000 паундың 4,5 шығыш керек. Индустар екен. Ишкерде отырғандағы индус, мынанысындағы индус, мына эко мексиканский. Индустар мексиканецтерді ішке алып алып тұр. Уже. Қолдарында мексиканецтер іштейткен дағы өздері шында жерге қазайын болып қалышты. Молодец, молодец. Бұл мені мексиканецтер маға немече шилі отыр, испанча шилі отыр. Арқаға жүктеді там мынау баллондың үстіне 4-3 екі қатардан қылып, мына ақырқысы мына жерге жүктесе алды бош эле кетет. Шындағын жүктетіп қоятам. Екі-екіден қылу өлі. Сөйден де білесіңерден марқада жүктелгені жақшы. Тракка күш келбейді. Трейлердің өзіне жүктелі ода. Мынаны қойсақ, байлайыздағы зымырат жол тартауыз, Tennessee'ге кетеміз. 1100 майл екен. Шашпа, 2 күн айдасақ 1100-500 екен болады. Bir günde ayda koysak kıynalıp kalçıdayız. Görüyoruz ga. Жағдайға қарап. Демалып шыққаннан кейін. Ана болса жақшы айдап таштайыз. Ол болса шу ойынша да. Төрт жерінен таң қойын. Мына дөңгелектің желі біраз азайып қалыппыш. Азыр жолда желде болабыз. Мындай болған лесаны. Подножкалар екен да, алюминиевый жап-жаңа. Тарт. Жеңіл елі алюмин. Кеттіген бұйырса. Мынау жаңа салаңда еткенде тартсам шықпа қойды. Жерге байлап қойдық шойын арқасына. Жүктелгенде мында қишық жүктеліп қалыппыз. Үстіне ойнап тұрады екенде. Емі жолға там мынау салафандары салбырайды екен. Күн аябай ысып отыр. Кеттіген бұйырса. Мынандай платный жолдан өтеміз. Шүрден дағы қату өтшөте есектірақ өт. Жерде көйізі пастапшы платный кен. Мен ақырын өтемді қоқыс тиіп-пейіп қалбасын бір жеріне депші. Жұлып кетесің ғой. Пробканы көрдің баш аяқ салаттан турасынан салды ғой. Шикариден. Папирок салды ғой, мынау кетішті қара. Бірінші линиядан ақырғы линияға өтіп кетті атқы. Мынау бияқтан салудан бияқ қарады. Бардақ жеркен бір, мұнан қырам. Көрінбей қалып тұр мынау, бойы кішіке болып көрінбей. Мұндан ұлып кетейін деп мені теулеп. Анда да бір машина көрінбей қалып тұр мына жерден. Жаңағы тығыннан шығып экспресс лайынға шығып алдым мұндай. Экспресс жолдан мынау қымбатырақ біраз. Көрдіңдер экспресс. Біраз қымбатырақ, нарақ ошон үшін тығын. Нарақ арзан. Алса 5-10 сом ашчара қалады. Ол жерде ыстықта тұрбай кете берейін. Күн аябай ыстық. Қыбырап трактор сусу қайнап кеткендер, баллондары жарылғандары жаман көрген жолдачы. Ыстықта атып кетеді да. Мен сілерге бірдеке көргөзөйүн деп атам. Мен алдымда мына трак кетеді.
flatbed, step deck деп коет. Низкий платформа. Жүк жоқ кетеді да. Мында жақсылап қарасам жүк алып тұр ушундагычы. Жүка лис жүктеліп алып тұр. Жүка лис. Az жақын барайын. Ошондо көрөсүңөр. Байкайсыңар да. Көрдүңөр? Кара. Жүка лис жүктеп алыптыр. Мен муну алыстан карасаң, жүгү жоктой көрүнүп атты. Ушундай лис жүктеп алыптыр. Сонун жүгүгөн да. Үстүнө да бирдеме жүктеп алса, болчудай, бирок эчтеке чыкпаган окшойт да. Же бул классик флатбед экен, американец боло турган болсо, ушул жагына шүгүр кылып кетип атат. Кыргызбай болгондо аны келтирет эле. Кантип жүктөштү. Кыргызбай болгондо келтирет эле. Азыр West Virginia'da кетип баратабыз. West Virginia. Күн кештеп кечки саат местный вакыт боюнча ушул жердин сааты боюнча кечки саат 8 болду, бирок күн андай бата элек. Кештеп калды. Температура 81'de кетип баратам. Мен обедте 1'de жөнөгөм, саат 1'de жөнөдүм, а 8 болсо 7 саатта 450 майл айдап турмун. 450 майл 650 километрдей болуп калат да, 7 саатта 650 километр айдаптын делим. Тошнасын калькуляторго эсептеш керек да, примерно айтып. Ошо буюрса эртең обедтен кийинирээк жетип калам го дейм, буюрса шашпай эле айдапчы. Мен өзү эртең эмес, бүрсү күнү барышым керек. 2 күн айдашым керек. 1,5 күндө айдап жеткирип коюп, жеткирип берип коебуз буюрса. Бул жакта ушундай природа. Өдө ылдый ушундай жолу да. Кругом мындай бактарак. West Virginia. Жакшы штат ушул West Virginia'dагычы. Рессерияга кирип кетем. Трактор батпай аткан 3 катар. Азыр мына жака да коюп салышты. Маңгырам. Кайда өтөм? Мына жака да коюп салыпты. Кандай өтөм бияка? Кандай коём? Каяка барам эми? Делабыз. Бул жака койсоң, ал жакпай өтүп кетсең да. Ал жак өзү кичинекей машиналардыкы да, мына оң жак кичинекей машиналар айдайт бул жака. Мына айдап атат. Ал жакта месте жок. Ушундай жака кирейинчи. Толуу трак болуп барды, жеңил машина жок, бардыгы эле шул трак болуп кетти го. Жолдун чекесине кирип эптеп коюп алдым. Мына трактордон бирөө деп жадныйлык кылбайын, экөө болсо, алып барып айылга коюп койсок, кандай сонун болот. Буюрса болот. Мына жана дөңгөлөктү желдеп койгом. Жакшы эле го дейм. Жакшы эле. Мына бирөө сарбайт этип кетип, ушул жоготкондо полицейский тосуп, ал ишин берди ушуга. Калганда чакырып жакшы эле. Келеді. Жаңа түзгілі. Ошо, азыр бұл жерде біраз эс алып алып да кайдайбыз. Ешіндейбіз. Мына соның жауап тұры тарқып айдайбыз. Күкірт го. Мына Virginia'дағы Рессерияны көргөзөйүн деп турам. Кадимкидей эле Рессерия, Virginia 81-чи хайвей жолдун боюндагы Рессерия, 158-чи майлдагы экен да. Могул жагын көргөзөйүн. Пикник арея. Ушул жака мындай бир отуруп чай-пай ичкенге
Бұл жақта женский, мужской. Бұл жерлерінде автоматтары бар екен, мындай су алғаны. Бұл жерде карта чиіліп тұрады. Бұл жағы болса, мында прогулка қылып басып келгені соның жер екен. Бұл жақта ошол пикник арея деп қойып тұр. Стол-стулдар бар екен. Чай ішкені. Тоқтап, мусорный бак бар екен. Мынау тепкішімен жиып кетсең, өде жақта дағы бар екен. Бұл жерде су ағып тұрады екен. Сонда екен, мындай беседкалар бар екен. Мындай өз негізі көйлі. Мындай учурлар, мындай ресериялар көп, ошолордун бири. Бардығы бекер, ешқандай туалетіне дақша төлөбөйсүн, парковкасына дақша төлөбөйсүн. Бардығы бекер, шул жерде отырып, тамақ ашыңды жеп, қаласаң бүті қолыңды жазып, біраз сүйлөшүп отырып, қаласаң уктап, ертең кетсең деле боло берет. Ешким сени колобойт да. Мен азыр мындай көк чөп менен басып өдө жактан чөйүн. Шундай сон жеркен. Бизге деле только баягы столовойго, кафенин жанына шундай кылбастан жөн эле бир жолдун бойлоруна шундай тракстаптарды кылып койсо аябай жакшы болмак. Жаңа жолдор курулуп атат, бирок ошо жолдордун жээгине шундай ресерияларды кылып койсо аябай сон болсо керек эле. Карагыла, үстөн көрүнүшү канча экен? Эсептеличи 3, мына жерде 4, 7, 8, өдөдө 1 турат 9, 10 беседкасы бар экен. 3 суусундук сата турган мындай автомат коюп коюптур. Ичинде 3 кабинасы бар экен, женский, мужской. Чакан гана ресерия экен. Аябай чоңдору бар. Аябай чоң ресериялар бар. Мында бир эжекем не кылып жүрөт? Уборка кылып жүрөт. Урналарды алмаштырып, не кийдирип. Мына жакта эсли итиңер менен ойной турган болсуңар, өзүңөрдүн чыккан нерсеңер өзүңөр тазалагыла деп шундай коюп коюптур. Ошо достор. Сонун жерде жайгашкан экен. Азыр эми микрофон менен тартылган видео менен буга чейин микрофонсуз тартылган видеолорду байкап көрүшүбүз керек. Анан да бир трак аркага айдап атат. Кыргызбай эмес экенби? Кыргыздардын компаниясы болсо алыстан эле билесин. Жакын барабыз. Кыргыздардын компаниясын таныйбыз да, кыргыздар азыр компаниялар көбөйүп калган. Жок, кыргыздардын компаниясы эмес. Кыргыздардын компаниясы жаңы эле бир өтүп кетти могу жактан. Бек экспресс деген. Кыргыздарда Адеми деген, Бир экспресс. Шундай кыргызча аттары менен коюлганда компаниянын аттары сразу эле таанымал. Ошо достор. Эми болсо жөнөйлү буйруса. Достор, азыр жолдун чекесине токтодум. Мен кыйчылдап келет атта трейлер сындыбы же не болду, кыскасы бирдеке болду да. Азыр мен камераны өчүрбөй эле коеюн дагы, силер менен чогулуп биргеликте көрөлү. Не болгон? Фонарикти алып алайын. Азыр көрүнбөйт. Бисмилла. Жолдун чекесине токтодум. Жантан бери кыч деп келет ат. Жарык жок, же экзит жок, токтоюн десемчи. Мына дөңгөлөгүн билесиңер. Буга чейин көрсөтүп аттым го. Кашайып мына дагы фонариги дагы. Мына катта. Жел чип кете берип атты эле. Кана менин дөңгөлөгүм, Кана менин дөңгөлөгүм. Кана. Мына дөңгөлөккө диске менен келе бериппин. Ошо билдим, өзү кыйчылдап келе атканда эле токтоюн десем, капкараңгы же экзит жок, хайвейде токтой албайсың, туман. Токтосоң аркаңан кийип кетиши мүмкүн да. Анан мына жерге экзитке чыгып токтоюн деп экзитке чыккан кербезим.
мынакей эчтеке калбай калыптыр. Эми муну алмаштырышыбыз керек. Ай, бул диске дагы жарабай калыптыр. Диске дагы жарабайт. Муну чыгарып таштап, ыргытып салып туруп, башка ана тагышым керек эми. Дөңгө запаска бар. Бул дөңгөлөктү нахады уруп кеткен жокпу деп ойлоп калдым бирөөлөр. Резинасын же түшүп калды бир жерде депчи. Эми мына жаңы запаскам бар. Домкрат бар, башка бар. Капкараңгыда фонарик дагы жок. Эптеп алмаштырыш керек экен. Жаңы бар. Шуну кадайлы эми. Ушундай. Достор, ушундай. Домкратты алып түштүм. Запасканы алып келдим. Өткөндө жап-жаңы алган элем. Азыр эми буюрса коелу. Түнкү саат 12:30 болуп калды. Ата көрүңөр. Birdemeler seyre adet. Maki boşalttım. Diske daha yiyip şunca gelip de şimdi koyup durayım. Nasıl çağırayım? Troslarım karalım. Risorlar sınbap turu başka neslerinde bir sıra karap koyun. Ekolajları karala. Kılancıklar çok işlegen. Bunu jel içip ketken dagı bu. Gilayt ondan. 2 minutga jetpeyle. Orada жүкчү. Bir pasteler rezinani talqılap qo'ydi. To'xtagan kadar üspet qilbay qalasın. Şu dostlar, mana жаңы дөңгөлөк салабыз. Анан жолду улайбыз. Мына бир көтөргөнгө домкрат жетпей калды. Балон салайын десемчи. Азыр мына дисканы коюп алдына такта койдум, эми чүрүп кайра көтөрүп алышым керек да. Burası işte can getiriyor. Vestation getiriyor. Balon almıştır. Tüm saat 1 oldu şey. Ankara'la. Domkrat'ta jet kaldı. Boş kötürmeye kaldı. Bundan tür tuat zorga girgizdim. Balon jirge tiyip durat. Kötürülmeyle hiç. Жақшын ал қатыр олайлы бұйырса. Мына дөңгөлөктү қатырдым. Бұйырса. Bir sıra kontrolünü tartқаннан кейін азыр домкратты чүрөм. Bismillah. Бұйдап қой. Bunda дөңгөлөктүн жели аз экен да. Мында жел аз экен. Карагыла. Бул чыйып калды. Заправкага барып желдегенге чейин. Мында жел несле. Мында жеп койбосо элем. Дөңгөлөк жакшы эле болчу да. Нес. Мына Кудай кааласа бисмилла деп жөнөдүк. 35 майлда 50 километрде неме бар экен заправка. Ошого жетип барып заправкага барып желдеп алышыбыз керек. Болбосо бул жаңы дөңгөлөктү дагы патын жайып коебуз. Кутман таң барыңыздарга. Мен жаңы микрофон алган болчумун, ошону иштетем деп эле унутуп калам да. Мындан привычка болуп калыптыр. Микрофонсуз эле иштей берип. Башта алган микрофондорум иштебей калып. Şonunca işletmeye kaldım bile. Mikrofon menen kanday oğlu atat görölüçü dep tartı adam. Buyursa abetterge jet kolat kemin abetterge. Geçinde sejatı salıp жаңы jönödüm. Abetterge jet kolansa dayım buyursa. Şuntip ketip baratабыз. Mına station açık eкен. Tennessee'ye girdik. Tennessee station'a girip çıkmasak daha olmaydı. Girip kanday sağır, жақшы отырасыңар деп çıkmasak daha olmaydı.
эле десе таразага өтөбүз. Таразага өтпөй түз өтө бергиле дейт болмосо түз өтө беребиз. Ушундай буларга кээде перевес болуп калган учурда качып өтөбүз, кирбей коебуз да. Анан перевес эмес кезде кирип коюш керек. Азыр мунун оң жака десе тараза сол жака берди бизге. Биз түз өтүп кете беребиз. Сол жака берди стрелка. Оң жактагы жол менен барып таразага конул машина, анда бир трактор эмнеде турат да. Көрдүңөр, титреп жакшы көрүнбөйт. Анда бир инспекшн кылат да окшойт, токтотуп, көрдүңөр, тараза тартат да, биз болсо өрүсө өтүп кетебиз. Ушундай эле болуп, баягы мен спасибо, зеленый стрелочки дегендей өтүп кеттик өрүсө. Мен азыр Нэшвиллге жетейин деп калдым. Ноксвиллден өтүп Нэшвиллге. Аябай сонун экен да. Жаман коюу экен мына бактарактарчы. Оң жакта жол 40ка түштүм. Зимейка. Жаман коюу экен. Природасы мощный экен да. Кызыгып коюп кетип баратам. Теннисинин Нэшвилл деген шаарынан өтүп баратабыз. Бир аз ушундай тыгын пробка. Ана алдында пикап кетип атат. Кичине бир эме күтүп алып туруй. Ушуга дагы эптен эмес акча төлөйт да. Трейлери двускатный экен. Булар 24ке 65ке онго кетти. Биз ага Мемс жака кетебиз. Биз Мемске барып жүрөбүз. Азыр Нэшвиллдебиз. Нэшвилл, Мемс бар Теннесси штаттын шаарлары. Жок, берепти. Мен Теннессиге киргенден бери 3-чү вестейшнге киришим да. Анан анча-мынча да кирбей кетип калабыз. Мында полицейский турат, көрдүңөр. Полицейский машина стартта турат, кирбей койсоң колап кетет. Айылда билесиңер, ит колап кетчү эле го, ошону колап кетип барып. Анан 1 саат убактыңды алат да, текшерип, инспекшн кылып, башка кылып. Анан кирип койсоң, ачкылак, тунчкулак таразага чөзүн, жуңго оор эмес, документтериң баардыгы жакшы, кеттиң. Мына деле пустой экен, эчтекеси жок экен. Ушу деле кирип атат. Наркы кирбей өтүп кеткендерге алардын кабинасында мындай аппарат бар, аларга ошо вайпас, припас берет. Аларга ошол сырттан эле аппарат турбайбы? Хайвейде турган ошол апрелейт этип туруп, аларды өтө бергиле деп коет. Анан бизге окшогондорду киргиле деп киргизет да. Мына жак вообще толуп кетти эле, эми. Азыр биздин жерге таразага чөйлүчү, силер менен биргеликте анан жерге жазуу өчүп жанып, токтоо башка деп. Тараза ана таразанын үстүнө турду прям. Мына биздин линия толуп калганына байланыштуу анан эми мына сол жака байпас бере баштады. Жана бербей атканда. Булар азыр биздин мына капталыбызда турган компаниянын аты жөнүн булар не кылат? Аты жөнүн текшерет. Азыр мен мынаке не кылып койдум? Канча чыгат экен көрөбүз таразадан. Общий вес 23.200 чыкты.
Meni parking deydi. Meni parkka gir deydi. Tekşirem deydi. Estağfirullah. Vatı bileyk. Meni parkka gir deydi. Tekşirem deydi. Meni parkka gir tekşirem deydi. Gireylem parkka ne deydi ken görabız. Buranı kolap ketdi. Meni inspection kıladatına görünüyor da o. Çamur cevap geldi, inspection kıladat. Hazır çak tekşiriyorlar. Kanday baylangan straptardı, avrotnik, avarikangana geldi. Dokumentlerdi koluna karma alıp girip ketdi 15 minutda çıkan deydi. Tekşirip hazır tormozları tekşirdi, treylerin tormozun, traktın tormozun, pavrotnik, avarika, danni, bilişin, svet, paraşütü, jana treylerin tormozu, janaga Vinkotlarını tekşirdi, şular tekşirdi, az girip ketdi mi? Kılaylet görəsin ne deyken. Mına dostlar, mına ağızdan eken. Geldik koy buyursa. Jana жерden çıkardı. Bari жақшы buyursa. Az geldik mına narı veri çürüp beri kılaylet. Allah'a şükür. Geldik hazır. Çeçeyli narı veri. Ya dostlar, şüstürken mına. Men çeçkiçiler şığıla. Havadat. Normal 3'ten gölöktü. İşte gel. Ne olsa jılıp tur dedi bunu. Analıcak var ol, baylaçı dedi. Taşın oynaq var oyna dedi. Azından analar çoğultayın. Getik buysa. Anaga jardamga geldim sırası. Ekolog çürteşte duran oldu. Şaşılıp atqanda жақсы oldu. Oşo dostlar, videonun ayağına şeyin görgөнүңүздөр üçün barыңızдарga разычылык. Allah razı olsun. Keyinki videoda görüşкөнчө. Assalamu alaikum.